Ki te tuhi puka puka koe, kāre e kore ka rako ake koe I ngā taura whanaungatanga, kāre I mōhiotia e koe I mua. Koera tētahi a huatanga I hua ake ki te kaituhi I te puka puka hou e pāna kia parihaka. I te timatanga he tuhinga ōkawa motana tohu kairangi I te whare wānanga, nā waira ka kuawai mai, hei whārangi I roto I tēnei puka puka. A I ana rangahau, he ao anō ka huraina ki aia. Tai anō aia me tana wāna kua mō I o he waiwai Māori rāta. Mai I te te o ngā tau eke mai taranaki, heke mai nei ki te upoko te ika. It's just a wonderful feeling having so many whanaunga here, but I also feel quite unsure about what's going to come next. I feel like there might be some new responsibilities that fall on my shoulder. He puka puka e titiro ana ki te noho a te Māori me te Pākehā I parihaka mai te tau ko 1880. Tainua mai ki e nei rā. He kōrero hoki mo te Māori te whanganui ātara me ngā hononga o ngā iwi o te maunga tītohia ki te upoko o te ika. Kia puta mai e nei kōrero, kia rongo hia, kia pānui hia, kia pātai hia e te kai pānui nā te aha I pēnei ai. Ko tahi te awhero o Rachel. I really hope that my book can be of use to people, both within my whānau but in a broader sense as well, not just for Māori but also for Pākehā, so trying to sort of give some ideas about the benefits of looking at whakapapa. Kei wareware tātou, he piringa whanaunga. Anzac Pikia, te karere.